tong iwan hang ni mentah kum kiru pajba jamde ne kanu kanu ka gunhuan jamde ne kanu ka parti jamde ne kanu kanu ka seng ring iwan hang ni da koi ka sur kata kalong ka sur pajba na Power State District ka ba nila debro ya ka kum ka WhatsApp group di iwan hang ni da ka sokhe ko lak ban le da ka sha ba da stayo tam benda pakat ni ka jing yakhi le ka jing chat han jong kuba arden hang ni ya ka ba ka penlong yang ni ki nong snong jong ka rikasi berjalan dia bangim hun su bat su song tang haki kisan ka jong ni ban su pe kum su ong no ban su pe lor ni nei yang nasam ban wa tep ka i ka bala ji hang ni di ka penlong yang ni ban snow dap ram ban su kit ram ban su pe nei yang kum ta ka ka sni ka sur kini perlong iwan hang ni don lang ru kini ki perlong hang ni ki bangi tep ki kum ki PWD bila wan lang bat ni mentah hang ni apa yang jong na kajing petut yang mariang ini perlong jingi bang ong mene ibahap ane kedan PWD kim khen di wan lang bat ni ha koi kasur ha kata kshatri kasur upajba jak West Kesel District di iwan hang ni om mat persya ino kumbang ondok sedang om bang iwan ha kono ka nakaliang kanu parti om bang iwan na kanu ka seng kendreng iwan da kasur jong hidup pajba isau khia kan ni hadu kata-kata ho nyumwan ro hang ni ban persya perlok jungi ne te po karo reng iwan hang ni ban Christian namar kadi ki isu ke badan kamtam jong ban rio kasih berjanji nyim kwa bangen kini ka hok jong ki wei kan reng iwan hang ni ban Christian ni kani ki isu ke balong ke isu ke bakta e ka ribet ke ban rio kasih berkoi ke baki long din ki khon ki ti ki jungi lara mangi mentang im yakhi lara mangi mentang im Christian ni ke ba iba arden ira syem ngene ka senjam lanopat ngini yakhi kane kalong ka bor ka ba biang tamingi la manong bat ni khot ni wer ya baro lagi de hidup pajba lagi de ki badon hakino kino kiseng ho ya yi lagi pautali kiseng kilawan na kini kisngi ke badadap ban Christian handai kidang don kaptokat ni kiba nyempat yui kumta ngikwa bakapor kamsha shu banile kai kani kapor kalong kaladir yangi kumta ngikot ngiwer laki de kiru pajba laki de kiru khamat kiru dan buram sebha mi no sya khamat bad kaju kapor hang ni iwan kumbang iong na do basdang bang yimwan na kanu parti yimwan na kanu seng kumta ngidon hang ni kum kasur jong pajba jong West Kesel District kum tangi kerpat iki MLA badan buram jingi na po West Kesel District kem da ong na ka parti singobha me sya khamat ni don kam me ke kasan ke jong phi lada minta phim kersan lanopan kane ke ka por ka bangi ni don kam bat ka por ka sau ka sen jong ka ribek ke ban rio kum ta ni khat ni wer ya barokhat ki khon kabri nyu trap bangen me sya khamat bat ha ka por ngibu ke kerpat ke sarkar om bangi penbor hari ngibu ke kerpat kum kiru pajba kum kiru madan sngobha sngap lem ya ke sur jong pajba wat syam bakane ke isu politics hot om la banlen ubarden udai unong yalam jong ka VPP hendrai hang ni ngiwan om bangin Christian ke VPP hendrai ngiwan bar Christian ya ke isu kabade ka yap ka em jong ka jai ban rio dan markata ngikot ngiwer ya baro perlok jongi singo bahaban ai ka ti ka mon ka ti ka diang bat sajisen ngikerpat ke sarkar singo bahase ban perkhat lem ya kasur jong bobon balang komboong kaktien kasur jong pajba kadi kasur jong oblay ya singo bahase singap lem kasur jong pajba de tangkini ngakwa ban pankot kublay syukur